أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرتم قرآنك واردنا سوا ديني دنيوي دي أخروي فلا ولتكن لبقن نجيع إبرجت ورقنا قنا يقولون الله سبحانه وتعالى كيرتم قرآنك إله سبحانه وتعالى قلتكن إله سبحانه وتعالى من دنيا فنوبي नबी बेकलना रसूल बेकलुंगे नम फुर्ता कीर्त कुरानुगा एक तरह बाई बेकलुंगे नम फुर्ता बयान खुद्दवा फावे अदिये बेकलुंगे सीरत मिस्तखुन्नमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तफसील खुद्दवा फावे एगुतुं फाइट दिया फिलावड़ तहोगा इब्राहिम गफाना इस्माइल गफाना इस्हाक गफाना याकूब गफाना अदी याकूब गफानुगे बेफुंगे वाहगता ऐसी इबेकलुम मी दुनिया वकीवडागतुम कुरिन इबेकलुंगे बेफुंना कुरबी वसिया इपुरता होगा वाहकवस कीर्तन कुरानुगा इत्तहोगा मान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान खुद्दवा फवनी फाइट दिया रहेगा एगुतुम अरुमन्ना इबेकन दियाई याकूब गफानु kaliya gufano awaharum ga alas kam fluga unnawa kaliya gufano ge be fulna kurbi aghori wasiyai am kuntum suhadaa iz hadara yaqub al maut yaqub gufano maruga alas kam fluga awaharum ga alas kam fluga unnawa niko kaliya gufano ga ajal hamawe kaliya gufano ge ariham maru aya wagutu tiaba mihum हेकिवरिंगे गोतुगा तिबिंग हैये हाजिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान को बियंगवन इदुगाद लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी एकदे के फानु के बेफुन विदाल विहिंदु हंदु मकराशे मा तअबुदून मिन बअदी तिमन कदे के फान फहोगा तियबा मिन अलफन कुरानी कोम फरातकन है गालू बे कइन दिनवे नअबुदु इलाहका अरुण में अलकं कुरा हसी कले के फान के बरी इलाह हसी ऐ एकवंत खालिक वंत अल्लाह सुब्हानहु व तआला
wa ilaha abaika adi kade fanu ga kaba fa kalunga ilah kaba fa kalunga wahid minnani Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq Ibrahim gafanaki Yaqub gafanuga nikah fulo Ismail gafanaki Yaqub gafanuga bodbebe fulo Ishaq gafanaki Yaqub gafanuga be fulunga kafa fulo Embima kiri tungkurwanuga bappage gotuga kafa wis benung kore bodbebe wis benung kore kiri tungkurwanuga ayat Allah subhanahu wa ta'ala bappage magamuga kafawes bodbebe wes ebohori benum korabba bima Ismail gafa Yaqub gafanu ekade gafanu ge befulna vidala hindu ebe kabunga vidala wani dannawani Yaqub gafana na'budu ilahaka wa ilaha abaika arman algun qurahi algun qurahi kade gafanu ge veri ilah adi kade gafanu kaaba kadunga ilah ay Ibrahim gafana Ismail gafana Ishaq gafan Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan ay ing ilahe kay e horiha be kalum was alkan korabi ing ilah se ay ilah ge kawan takan gabul qurahad ay ilah re alkan qurahusi wa nahnu lahu muslimun adi aharamen bolamba kiyaman tarikan ada qurahusi ilah Allah subhanahu wa ta'ala hadrata kiyaman taribungoti taat egembe furiyamatu ada kurmoti mai Allah subhanahu wa ta'ala hadrata den iswediya wa hakatan Ibrahim gafana ikade gafanu ge be fulunge wa hakata haki mistaqun wa ibratin ge ehme Allah subhanahu wa ta'ala kiri tungkurwanuga ekamang isyara ikrawani wahi ikrawani tilka ummatun qad khalat ay faitu dia ummatake faitu dia ummatake wahake tiaba mi honnam mi qur'anu gai bayan qaddubuni ay mistaqunna wa hayo namuna Ibrahim gafana ikade gafanu dari faskolo mistaqunna wa hayo rangalu jilengai mistaqunna hayo rangalu aslafungai salaf firi hewlafa rangalu bekalungai ebe kalunga akhlaqu libigan nabi ebe kalung etibbi hidayatu gamatiga hidayatu gamatiga tibbawage ma Allah ikkawan takong ilah ngabe kalung alokang korbewi hembima Allah subhanahu wa ta'ala kiri tu qur'anuga jamaatu gawahaka Ibrahim gafana ikade gafanunge be fulnang isyara kurabba wahi kurabba ngawah wani tilka ummatun qad khalat ay fa itu dia ummatake mistaqunna wakiwe dia hewalafa solih orangalu ummate solih orangalu jile hewalafa orangalu salaf feri be kadun taheke Allah engawani emima ei hagigatu almen namuna kamga balen je be kadun nakiye almen ge lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam sodagen nabi hama Ibrahim gafanu ge dari kalung Ismail gafanu ge dari kolong tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ummata jiluga mi honna hewlafa solih rangalu be kalunna emi hun hodaage kame kula hewlafa amale emi honnan hutte ehem bayakan en nudane ebe kalun kurabbi heyo rangalu amaluga sawaba dharma dibe hori ebe kalunna laha ma kasabat walakum ma kasabtum adi tiyabamiyun hoda gikkame tiyabamiyun kula amaligge natija di jaza ham tiyabamiyun nahoti emima Allah ta'ala kiri tu Qur'an ge ngayate wahyi Qur'an wala taziru waziratun wizra ukhra
ولا تزر وازرة وزر أخرى فافري إبس نفسه عن النفس فافي فلان فافري كم نفس هم نفسك فافي نفسك قلنا هيو عملك كوري سما نفسك كورا هيو عملك قلنا هما كيرت القرآن كمي آيات الله تعالى حقيقة ورم مهم كمي على تكون نمي بيان قد بني هيو لفارنغلو صالح علوم الدنيا كا ولفكان إبه كلام ميستكنا وكيف إديا كم جاوس إذكرات إحدان تم ميستكنا وكيف نودان دوا حكوس أبدو أبدا قيامتا جهنم إبراهيم غفان غواحك إكلي غفان غ داريفس كل غواحك أبدو أبدا ذكر كروين إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى حضرتك دعاء النبي فهم أنن تبمي هم جدو تكون وذكر كروي فدا هيورانغلو بكلي جوتوغا إكلي غفان لبات الله سبحانه وتعالى حضرتك دعاء النبي الله سبحانه وتعالى إكلي غفان دعاء إجابة كربي يمبما Allah subhanahu wa ta'ala kurimisenai fadain hewarangalu bayakum iduniega ulefa gosfikan ummai faitu hingajjekan faitu diyakam gajes ebe kanung sirat ebe kanung akhlaq duniega ebe kanung alukan kurabi goitta mistakunna fennang ebohori Allah subhanahu wa ta'ala garu hiwdigatung hodumattaka ebe kalung korai minne masakke pulo korabi warogade jihad ekangkang mistakunna wakiwegen nudane ummai mistakunna wakiwe dia kam gawias ebe kalung handan taka zikratan bahori he orangalo gotuga mistakunna hamaya Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai fulung Allah subhanahu wa ta'ala kiritum qur'anuga Ewa kata bayang kodba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufulung ekade gfanu ge agma ibi sunnatuga ewa kata bayang ge ngasai bahori ema tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum emi hun kula kandatta emi hun hoti hoda ge rangalo kandatta nubaya kame kula nama nubaya kame ge hama jazawes yo kame kofina yo kame ge jazawes kan kurmi haya walakum ma kasabtum adi tiyabami honna basam tiyabami hoda ge kame ge sawab libe hutte ebbesmi haka libe wa cing ehem yakan no liben komme miya kula amalik ge sawab emi hakan Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun libigan dan ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون أدي أميهم كونغولون كندتكا بهيغدون تياباميهم نكا سوال نكروين كومميهكا سوال ويني أميهكو كولا كندتكا بهيغدون ولا تسألون عما كانوا يعملون وهي قيام الدوس بوي Duniyaga mistakung kula kandattaka behegotun qiyamiddu hoga Allah hadratam mistakung gendevi mistakunna swaluven qiyamiddu hoga mistakung kongulun kandattaka behegotun wala tussaluna amma kanu ya'malun emi kongulun kandattaka behegotun tiyabami hunnaka swalun nukurvene komme mihaka swalu kurweni emihike kandattaka behegotu emiha kongulun kandattaka beut emihaka swalu kurweni ehima komme mihike sandanuga bahattam vi kamakimi tima kula amalaki ravi ottaren ha kuda kuda kamekkam gavias ravi ottaren ha kuda kuda kamuga ottaren ha kuda kuda mimwarak kam gavias e oti Uduga kamu gawias, bimuga kamu gawias, hilaigi daruga foruifa kamu gawias. Allah subhanahu wa ta'ala ecce
timaya qiyam iddu hoga dakkawana kiritum Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ewa kata bayan koddewa Luqman suratuga ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir Luqman gafan ekade gafan dari kalna ma Allah biruwati wan daskoddewa ekade gafan idalwani ya bunayya e lobiwa dari kalunnewe innaha in takum misqala habbatin min khardalin hama gahrang ejja kiyai revi ottaren ha koda koda ejjekam gaves innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin eoti hila egge daruga kam gaves fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi uduta hoga kam gaves bimuga kam gaves ya'ti biha Allah ejje gennawana dakkawana qiyam ido ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir hamagar Allah muladdena wadigannawa nuhanu oga wandars kadange Allah subhanahu wa ta'ala awmenga handanuga bahattenje muhim wahata kiritu Qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddewa hiwani tima miduniyega kula ebbes amalaki hisabu nimida ecchennunka ei rakka korwe ecche tima kula ebbes kamenge hisabu nimidi ejennunge qiyamiddu hattaka timage amal teddani liyevi rakka teri kurum hama ekan liyevi record kurum liyevi record kurum rangala ekankam bele hettem dani warafuri hama intizam ekmate ekan dani hima Allah subhanahu wa ta'ala insana ge dulum buna khomme bahe ilahu ga amru furad liyubbe mundani adi ena ge gunawanta hun ena kura khomme kame qiyamiddu hattaka liyubbe mundani insana kini kan jadal kurum bodu mi hekkam ga ilwari bidalun kirit Qur'anu ga sewa Allah ta'ala ko bayan koddewoni وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إنسان بيه جدل كرم بدمي هكمغا ورا جدل قرآن إنسان قيام الدهغا وسينا كفا وعمل تنغينا في النهدو إينا نجمينا كفا هر كانتتك إكما كو سينا إكما إنكار قرآن قيام الدهغا إهم بإينا عمل تليوب بني إهم بإينا عمل تريكور كرم غدني එහෙම වේදු වහගා ඒනාගේ ගුණවන්තව සෙකිදේන ඒනා කොප්පව කන්තත්තක ඒනාගේ දුලා ඒනාගේ අයිෆා හැකිදේන හන්ත ඒනාගේ හෂිගඬුග හන්තන් හැකිදේන සුබ්හානල්ලාහ් ඒනා කොප්පව අමල්තක ඒ අමල්තලිය ෆයින් හැකිදේන අමල්තලිව මලායික බේකලුන් හැකි වඩා ගන්නවා යම්මිහා බොඩ ඉන්සානයි කංකම් බෙල හෙට්ටුම් දනි qiyamiddu Allah subhanahu wa ta'ala ge adluwari insafuri darbaruga ibsmi hakabbe insafan edohoga kame nohigane komme mi hakabbe sama adluge jaza Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratul libigandani hema Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'anuga mire alunami ibiganda ayatuga mi handan koddewani faitu dia hewlafa solih orangalu bekanunge wahaka hewlafa solih orangalu mihunnaki komme insana kabbes wara faida Qur'an bayengi emihun wakiwe diuma fahugaves emihunge wahaka liyafa hunna foitta kiyanjihe e wahakatan adu hanjihe eyin Ibrahim libikananjihe emakir Qur'anuga iswediya ummait hoga wahakatan e ummait takamedu kantata hingadiya gotuga wahaka hewlafa solih orangalu mihunge wahaka e jilu ge wahaka e jamaatu ge wahaka e aslafun ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddebane ma ebe kelun kula amaluge sawaba dharma ebe kelun Allah hadrun libigen dairo alumen kura komme amalig ge sawabe kan kuri mihaya
Allah subhanahu wa ta'ala hadratun dibigandane komme mihakos enage nafsa meduga samaluwan jeheni komme mihakos semihege nafsa meduga ehen ebbes kam makabura boda samalu rakkatiri wanjeni ehemmi hunge kandattan hoda bala ehemmi hunge kandattaka faadu kiya kandatta kurunga badaluga timage amilla kandattaka meduga komme mi visnam bijeni farwatiri wanjeni ei qiyamiddu hoga ehemmi hukuri kandattaka bego timaya ka sawalin kurwe tima kuri kandattaka medu tima sawalu weni hima qiyamiddu soikandanegen eduha ki timaya sawalu kurwe doskandanegen ये सवाल तक देने जवाब तैयार मैं वगुत दुनिया का लिबिफाई में होती मैं वगुत कोड़ नगानुला मैं वगुत कोड़ के बेनुं है वगुत का हिफुमा अल्लाह सुब्हानहु व ताला का हदरतुं इरसात फिला और तंगा सामी वाली दुनिया का कंकुलों कंत तकामिदो गियामिदो कम्मे नफ्स का सवाल करवेन ये नफ्स के फर्दी सिम्मा e nafsak ufulen jehed wasidu wahaki e masuliyatun rakigana wen ebbes goten nonnan ehem wima tima koruni gos kam gawanama ekam ga hiti natija onnan tima kore ho rangalo kandatte kam gawanama ekam ga labaya manfa dharmaya sawab Allah subhanahu wa ta'ala hadratum irada kurbiya tima libigandan adang Allah ta'ala mi ayat afhoga jehin ayat kami wahyi rabbani wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin wa qalu emihum bunya mitamena yahudin gewahaka iswedia ummai tahuteren yahudin gewahaka wa qalu emihum bunya Yahudim punya kunu hudan aw nasara tiaba mihun Yahudin kamga nuni nasara in kamga wahe degoteke oti tiaba min dunia gegotaki Yahudin kamga tibume Yahudin gotuga timane gotaki nasara in gotuga tibume ehma tiaba mihun awahang aharamenge millatan annare aharamenge millat aharam egotegge matiga mitibe gotuga tiaba mis demitibume oti Kunu hudan aw nasara tiba mihunni Yahudin kam gawah nuta nasara in kam gawah tahu tadu eirunne tedumagu libeni tedumagu ki Yahudina nasara inna khasotteke tedumagu ema Yahudin kam gawajjiya nasara in kam gawajjiya tedumagu libeni swarge abbaswate veni subhanallah Allah taala mengawani Bulbal millata Ibrahim Hanifa Bulbal millata Ibrahim Hanifan wa ma kana minal musyrikin Hadiya gafan dalwar hadi kiyeng hiye millata Ibrahim Hanifan batil goittahun ekkibawe saaf tohiru aqida ga matiga Wadagan Ibrahim gafanu ga millate rangalwani tidabami hunnabura Ibrahim gafanu ga millat ibahi Ibrahim gafanu hunnabi shiruhu ga emmeha kandat ekkibay wadaga ekale gafanu ga millataki deenaki ega gudu kamenne sida millate sida saaf tahiru he rangalu magigge matiga ekale gafanu hunnabi එහෙම වීම හගීගතකී ඉබ්‍රාහිම් ගෆානක මිල්ලත් එයේ හේ රංගල මිල්ලත් එක්කම් ගාවාන මිල්ලතකී අල්මන්ගේ ලොබ්බත් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එවඩාගෙන නවි ඒ මිල්ලතුගේ ඉස්මායිල් ගෆානක දරිකොළොන් පුල්බල් මිල්ලත ඉබ්‍රාහීම හනීෆන් එම අල්ලාහ් තාලා මෙන්ගවනි ඒ මුහම්මද් ගෆානේ Hadiya gafan emi hunna vidal washe adi kiyeng hiye nattabi'u millatal hanifiyyatil samha wa hiya millata Ibrahim hawla kaunihi ma'ilan 'ala al-adyan kulluha ila ad-din al-qayyim
adi king hiya ahram tabawani batil huriha kamakun ikkibai wadagen honnevi sida saf tahiru millat ekkamgavi Ibrahim gafanuga millat ahram tabawani ekade gafane honnevi saf sida mawga ekade gafane honnevi wala sida rangalu saf tahiru rangalu deena kaygin ekade gafane wadagen nevi wama kana minal musyrikin adi ekade gafanaki syarih qurami hunge tereng wadagen ne be kadin none duha kos Allah syarikan nukurba Ibrahim gafan ekade gafanaki Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurbi ma Allah ikkawanta kurbi abul anbiya nabi bekalna rasul bekalna bappa fulai Ibrahim alaihi salam ekade gafanan Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ma Allah subhanahu wa ta'ala teduma udekke alhamdulillah ehem bima yahudinge e dawayaki rangalu dawayennu teduma gudibeni hamayakani nasara inkam gawa mi hunnare yahudin kam gawa mi hunnare swargawannani hamayakani yahudin nasara inne mi kankamga majjad dalil qura ebbes heorangalu dalilenge mi hunga takunai ehem bima ebainge mi batil wahata hekkan den Allah subhanahu wa ta'ala kirtum Qur'an ga ilahu ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam yangawani qulu tiyabamihum ifadami heorangalu ummata Allah ta'ala mengaran qulu tiyabamihum bunashe qulu tiyabamihum bunashe amanna billahi e mu'minun ne tiyabamihum bunashe mifadain bunashe tiyabamihum amanna billahi harman Allah ang iman wijjayimwe ma Allah subhanahu wa ta'ala ang harman iman wijjayim ang qulu amanna billahi kamitanga khitom yan ni mu'minun na qulu tiyabamihum bunashe bahi ya ayyuhal mu'minun e mu'minun ne tiyabamihum bunashe amanna billahi harman ma Allah ang iman wijjayimwe wama unzila ilaina adi aharmana bawa lebunu wahyi abbes Allah ga wahyi basul tago saharman ima wajja wahyi kiritum Quran wama unzila ilaina minal Qur'anil azim mati berimain Qur'anum aharmana bawa lebunu takicce saharman ima wajja imwe ehima e mu'minun ne tiyabamihum mi fadaim bunare aharman Allah ang iman wijjayime adi aharmanna bawa lebbuno hiritum Qur'anu ga ayat takabe saharman iman wijjayime wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat adi Ibrahim gafanarha Ismail gafanarha Ishaq gafanarha Yaqub gafanarha asbatun nabawa lebunu wahiyya besaharman imam wijjayime asbatun naki kabat asbatun naki ay hafadat Yaqub gafana kafa vidalwa befrungi asbat ganam nandi faimani hima asbat emima Ibrahim gafanarha Ismail gafanarha Ishaq gafanarha Yaqub gafanarha adi asbatun nabawa lebun wahiyya besaharman imam wijjayima ballawa alunmenge aqida kiha furihama alhamdulillah Allah ta'ala mengen e mu'minne tiyabamihum ifadain munashe harman Allah ang imam wijjadi harmanna ilahu kiritu Qur'anum bawa lebi wahyiga ayat takaba saharman imam wijjadi ewarung harman fuddain ulamuye aharman ewarum fuddain dalam aharman ge iman kam warad durang ge bademigende wama unzila ila Ibrahim gafana bawa dum takijjaha wahiyha wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat Ishaq gafarha Yaqub gafarha adi asbatun Yaqub gafano kahwidalwa be hulun bawa dum takijjabus
e dari kolom nabi bekalum Allah mi fonu bawi nabi bekalum mi fonu bawi bani Israilun wama utiya Musa wa Isa adi Musa gafara Isa gafara bawa lebun takik jabus Allah ga wahyi basul takabus haramang imam wijayimwe wama utiyan nabiyyuna min rabbihim wama utiyan nabiyyuna adi huriha nabi bekalum huriha nabi bekalna bawa lebun wahya min rabbihim ibe kalung ge rasulullah ga hadratum ibe kalung ge rasulullah ga hadratum huriha rasul be kalna bawa lebun wahya besaharamang imam wijayim ebi ma Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim gafarha Ismail gafarha Isa gafarha Yaqub gafarha asbatun bawa lebun wahya bahi suhuf Ibrahim wa Musa suhufuga hunnan nasihata irsadata qiyamatu gawah kata imma suhufuga hunnan waram matiwari wa'uzuga basultan irsadatan hunnan ahkam tan hunnan ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata Rabbani ilmarin kamgawi ulamaun kamgawi immeha nabi bekalum tabai wadagan hukum fulutan gai ima hukum fulutaka harmu basmitibi imam begenne Ibrahim farha Ismail farha Isa farha Yaqub farha asbatunna Allah ibekal nabawi suhuf bawa lebbi suhufuga mihunnani hukum tahu gaiturung ad nasihata irsad tabarabbudan asam mihunnani ebhuriha Allah ga wahyi basul takang aharmen rangalang imam begenne mitibi ei Allah taala dari faskoluga nabi kam milebbewi huriha bani Israil ga nabi me wadagan nabi Yaqub ga faan ga dari kolong Isa ga faan ga Yaqub ga faan ga dari kolong wama utiya Musa wa Isa adi Musa ga fara Isa ga faan bawa bahi aharmen Taurat ega aslu gotuga onyiro badal nuwe emihong Taurat badal tan nugenes Allah bawa lebi gotat Taurat Taurat besaharmen imam bamiye adi Injil gawa Allah subhanahu wa ta'ala ga hukum furtabis aharmen qabul kuramiye wama utiyan nabiyyuna min rabbihim adi nabi be kalna ebe kalung rasulullah ga hadratum bawa wahiyya aharum mitibi rangalang imam begenne wa nu'minu bima unzila ala ghairihim al anbiya'i jami'an wa nusaddiqu bima ja'u min indillahi min al ayatil bayyinatil wal mu'jizatil bahirat ema ebe kalung ewadagen nabi huriha nabi be kalna Allah bawa lebi wahyi basulta Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratung ebe kalung gennewi ayta mu'jizaita mihuriha kameng ahramun qabul kuramiya hembi mami muslimun ga aqida wara saf tahir aqida mati irat kurbiya alun muslimun nam miti bewani sunni muslimun la nufarriqu baina ahadin minhum la nufarriqu baina ahadin minhum ebe kalung getereng ibes be kalak arman tafaten nukramiye ibbang iman hana be ka kufrun wong ya harmen ibbang iman fotoge ibbang iman fa fotoge hana be ka harmen kufrun wong ye aharum bitibi muli ejjang ekkong imam be muli dinu gawa huriha kama kang imam be harum bitibi wa nahnu lahu muslimun adi harmanni ilaha bolamba kiyaman teri kang ada koraba yakime aharmenge bo armenge khandora aharmen tirikon nulana me ilaha hadratun noni bo gudu kollani ilahu subhanahu wa ta'ala hadratun aharmen bolamba kiyaman teri kang ada korani Allah ga amur furtaka Allah ga ingewdaka aharmen birugan nanje hem faratin Allah fiya ila hattaka haramenge botang haram mi gudu korani
subhanallah wa nahnu lahu muslimun fa in amanu fa emihu was iman winama ei kumbaitto ebuna tiabamihu yahudin naware yahudin kamuga warhen an sorain kamuga war eirunne teduma gulibeni bunami eirunne teduma gulibeni allah ngoni fa in amanu bimislima amantum bi tiabamihu iman wigotan emihu was iman winama algonon mi iman wani Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawe wahya sa ege kuriga huriha rasul nabbawa le wahya harwange batte dukuram එහෙම අල්ලාහ් හංගෝනි එමීහුම් වස්සම මිගොත එමීහුම් වසීමාම් විනම එමීහුම්ගේ ඊමාන්කම් වස් මිගොතුගේ හුන්නන් ජීහෙනි හැම එකනි යහූදින්න වාර නසෝරින්න වාර එරුන ස්වර්ගව දෙවේනි එරුන තිදමගු දිවේනි ඒගොතකන් නෝ මිකන් ඔන්නනි අල්ලාහ් හංගෝනි එමීහුම් වස් තියබෑමිහුම් මි ඊමාම් විගොතන් ඊමාම් වින ෆයින්නාමු බිමිස්ලිමා ආමන්තුම් බි ෆගදි හුතදව fangadi hutado fa hama krong emi hun tibeni tedu mauga matiga era ema khulaso yaki yahudin ge terega eba ule allah subhanahu wa taala ge rububiyyata uluhiyyata inkar qura bayak emi hun terega eba ule ikam ballawa emi hun bunani tiaba emi hun yahudian sorain wa hayrun tiaba emi hun tedu maku dibeni Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifan widal ware gulbal millata Ibrahim hanifan khalifan king hiye Ibrahim gufan ga millata haram tabawan jeni wama kana minal musyrikin ekade gufan ki sharikun ge teren shiruh qurami uteren wadaganne be kalin nune den Allah Ta'ala yang gawani tedumoga mati galumen tibi e tedumoga galumen nam mi dipunu koi قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إيه مؤمن النبي يبامهم بناشة أحرم الله إيمان وجيمه adi ahramun nabawan wahyasha Ibrahim ghafarha Ismail ghafarha Isa ghafarha Yaqub ghafarha asbatum Yaqub ghafarna ka bhavidalwa bekanu bekan nabawan wahyab sahramun imam wijayime wahi suhufuga hukum taka suhufuga wa wauzana sahita adi Isa ghafarha Musa ghafarha wama utiya Musa wa Isa Musa ghafarha Isa ghafarna bawan wahyab bahi Taurata Injil efojtab saharmate dukoggan namitibi wama utiyan nabiyyuna min rabbin adimha nabi bekadung rasulullah hadratun bekon nabba wajun wahyab saharmang imam begin namitibi la nufarriqu baina ahadin minhum ebege tereng ebbes bekale ko ane bekale kahram tafatun nukram e kom bekale ki sallallahu hadratun wadagan rasul bekade gotu harum qabul qurani wa nahnu lahu muslimun aharmen Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrat he kiyamban ya mi goto he tibenjer mi agida gamati mi sahha agida gamati ga emihum wastibina fa inna manu bimislima amantum bi tiaba mihum imam bigotan emihum was imam binama fangadi hutada fa emihun naw samagarum tiduma gudi bigan dia hai wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq emihung emburi furagas di hingga jekam gawana fa inna ma hum fi shiqaq bodo ararung gadaggeter emihun nang edweni hamana juhun tahiggeter bodo olum bolum gadaggeter emihun nang edweni saaf sida gujdu kullah fasayakfikahumullah fa kadege fan Allah fude kadege fan ave demihun rawa hurihan rakkat reun tak Allah kadege fan salam ko rakkat rabban Allah fude kadege fan wa huwas samiul alim adi kalang gai molang aswa odigam wa mola dene odigam wa raskalang Allah subhanahu huriha kame molang aswa odigan nawa huriha kame mola dene odigan nawa ilahullah subhanahu wa ta'ala ilah hadratun kantat ka waikang edin jehni ilah wakil quran jehni
إله بروتي وانجهني إله إخلاص تري وانجه إله حضرة علوري وانجهني علوري كمغا وانجه إله سبحانه وتعالى حضرة إله حتك أبدا أبدو إله دبني ومجتك الشكر قرنجهني إله سبحانه وتعالى كحق ولدهم وانتك همت جنس تما كريفا هنفا فتهوغ مجر حتام قرنجهني إله حضرة عفوا من جهني إله سبحانه وتعالى حضرة توبة وانجهني إله حضرتك آديس دنوnya ranggal niumet debbato ranggal niumet debbato marumati amang kod debbato qiyamah itu swarga limuge heu taufiq min barakot debbato إله سبحانه وتعالى حضرتك آديس دنوnya Allah subhanahu wa ta'ala alman emmenni heu ranggal aqida gmati gati Allah subhanahu wa ta'ala hadratak ikhlas dari kama alakam kurumati qaimati wa bayakam galabba Allah subhanahu wa ta'ala nimun teranggal korbar قيامت دوغا سورغ وارتوا ميونغ تريغا ما الله سبحانه وتعالى من عالم غداري فسكول غبار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك